Tuma lebih kon kay hadir. Angka arun riolo. Yaro arungir ya sengi Muhammad bin Sabaik. Ya arungi Muhammad bin Sabaik. Matanas na sompa. Api na sompa to. Malabolada. Ya kong kataw macuritangi na nanrei na wadawana narengi dui tasisab suku-suku lawan. Nareti pakaian. Ya wedding ni na pujilada. Arum maraja ya roh. Umurna 100 ni 20 na tahun. Ya roh tahu ya roh. Nadega kanan na. Jadi kong kata lo siara yang kami mengana na pacwe masiria tina seding. Teri komadai tahu. Ya roh pateriwi. Dena gagana nalena. Namanya sugirna. Malah bola ada tobi. Naik katanya selang. Tanya selang matanas na sompa si baki. Jadi melo iro pada majusi. Ayewe. Ia Muhammad bin Sabaik. Angkato sulewatanna. Tuli pangajari wi. Naik ya. Angkato tau siriati. Sulewatamu to naik ya masiriati kong kata mak depe. Masaba. Ia nang kadece tu angkato tu tau masiriati. Ia nampai makada nabita. Narekong kadece kena ko aja malada kembang. Aja to malada mana tuli pawi sangadina tau masali wangi. Nah sebab sininya decenge mahsudon isiriati mana tu. Tana kong kadece pakena aja na to malada kembang makarwi. Sarolada ka jaga ko. Jaga ko tuli lelo no popo makada sarolada ka awas sangka tu tau mapadinya wana pak saro ko. Mindre pangka ko aja tuli pau mania. Ya to mo pawi sangadina tau masali wangi. Aja mo tuli pau mania. Kamu tahu tu kia korang makada yaro papenya menapuang ni pawi gang kanda sitin aja. Jadi yang katau sulewatan yaro masiriati kong katau mak depe onco ni ko apangajai. Yan katau pun apangajai lau tui. Asai aja na tuli tabati-batinya no? Tahu padi itu macam itu mandre jaga ko anai kay Muhammad bin Sabaik ning kalinga mutiro napikili kitoy aja na semua tuli terima yaro tahu macurita yan kata lo macurita tam macurita batu belum itu galak ko bukan mes sisa suku-suku lawan na sisa tahu ya mua ko morisi capu itu suku-suku lawan na setari capu nareko engka matua gunana na sanaga gunana capur kena saya amat upitaimi decing jadi matoto ngepuan ada nero sulewatane amangingi makro angka tahu pada angkat tama yasan Hasan At-Tajir Hasan angkat tama pacurita to ya no terkenal ni makara pacurita macam ada profesor ya no makasipal safana kasiro pendapat nero otak nero kalena terkenalnya Hasan ayo likerunge ayo ni sulewat lange to 50 memeni nasibe to koletui hasa bela korwai de nasisap bumi suku-suku lawan naruntuk kerunge kolojero tuli nagala tiba-tiba saya tawadir nasa Hasan wih macam dekat tu mingkalingo pujilada ya aku kata macam kata pandrita angka to malebi makasingampina macam lada kami te onco ni kongka ada nauding pemalah hikmah sama kulo iko dewe kalinga olirna nasa aja pun nasolangi ko iko na semadodo pertahananmu biasa ya mutatare dia mencari niaga gagah mencari nai meje puang idik matoto ngang to masiriati kaya to masiriati ni kata tahu boleh siriati ni kira kata boleh siriati capu mana de cina tunas nabi capu tarawena capu sekena capu puasana capu mana al-hasad yakul hasanat kama takulun narul hatab ya siriati nan remana de cenge pada ko makan ria fi kiaji aju matabu aja lalu nangka biar memeni wani kongka boleh ya ni makun re itu dari sana to boleh siriati borani dari topa boleh melo mani hasil siriati padahal meloko macai kongka tahu yurenya maki pengalatala dale ki pengalatala meloko meli pengalatala na sinin na pabere boleh mana maki pengalatala jadi dia di siriati tahu jadi makanya romatu purenin kali ini ya rumiwe Muhammad bin Sabaik ay tiani matin romatana nasa deo lir ka sero tawe nasrumuli engka pole
angka sulit watana yolo noli anak pau nase kampung saparang hasang sana tu padangkang maka dah magi je agam posara macam tu terwita nasa upoji mi ya curitangan nasa batau dia anakku dia gagap pak dagaraku dia tidak tahu dia anak tak kasih dia gagap pak cai-cai ki dia gagap pak riori-riori tali melotong itu ya curitang nang kata gala-gala ya pikirnya dia kau gagap cerita mawi kena kena syarap mawi ki jangan apa saralo puto ya tu nasa kau gagana iya matona 120 tu mereka anak kau jadi komate gak matu ni mana kak maka dan nama dari jema pikir kiri kong kana dari mes sama pikir kiri naik kia mika to di kena ani kana sel ka mencejar runga gak matu ni kena rampe-rampe kak komate kak kau anakku kau tahu yang ini renung ini rampe mo itu nuli nak kada-kada ini maka daru ja ya pokok anak mo to majang ka to ni ngerang-ngerang dari kan ada yang kemenang namasi peruna jadi di to manang ni pada mi mana lalu ki kasi mana ni masih jadi di lamanang aja nang katulimun rubawa tiap mana maka da siro na tumulo mo aja demi gaka deko wae sini to lebih kong kaya biasa to manang deko pat dia ti apa dia di sepiarana cede-cede na tampuisi nasa dia di selakane makko bate piarana na kaya aja nang katersinggut to manang ni apa yoro ya wasan ni makko memang biasa sini to lebih kong kaya hadir maka ya Rasulullah watang ronoli nasa namoji ada togana aku nama apa naiko nasa ipoli ini tu boleh oli dengan nasa Hasan eloyoli angka ni Hasan nasa macam kita macam cerita maka dia je macam kasih pengalatala mi macam nasa mereka jasa pengalatala nanti dia gagal pengalatala aja na pale kau macam ni pau pengalatala aja na pale agak pale pau maka dia matan meja saya sompo si bawa pi nasa idi sah ya tahu na tu apa iya Hasan salam nyuruh kapan mana tu pengalatala na pau nasa aja popo ya tu dia na tu si cocok nasa idi sah kau desi aja sih haji nasa tak cerita kapal nak cerita nasa aja sana dah paletu mawi tapurai gak aku tu tak terlalu ada kak nasa alabani pale angka di malai 10 suku-suku lawang kato pakai ni angka to nyarang ni angka to utawaki angka tu ceritana Saiful Muluk si bawa Badi'atul Jamal Saiful Muluk betul ni perdana arumi Badi'atul Jamal makunre riasang Badi'atul Jamal kanjak na beloy asan nero makunre saparang ayero ceritana Saiful Muluk si bawa Badi'atul Jamal teko giro ceritana mulai garuntu dito na tantule na si bawa din kita rumah berusaha na siya kumulai runtu kang ayero ceritanya wareko akaruma kusipwe akaruni akaruma meraja kusipwe nilotok pasiala ko siya gamakundai mupoji nasa ang kamatoya peraduraku kumakundai mo nilotok tere ko ramparang kekayaan siya gamacinay nagkasana janjian ni nasa ye usaparpi berusaha pak ya ko dene gagamuruntu sinin na waram-param mong tayo mabolay mapukapa padangka ko tu padangkan raja ko wala manang ngapo suruh ko medde salay kampok ko nasa iya usalay tiha naikanasan kumulolong yung cerita Saiful Muluk si Badi'atul Jamal warit ko karungan ko sipi warit ko makunday mo puji warit ko kekayaan siya mo puji nasa iya jaji ni ibu perjanjian sepat tempo kak siya agad tanah makada si taong pat tempo jaji ni law na bola mo na kaya masasu aja masuki bola mo aja matonang aja ponco na aja masali bola mo kata tahu surat tali jagay ko siko gani kita kau tak nai padangkang mahir macam lesuki bolana letuki bolana noli ini 5 poleri patetena pembantuna ya memang makasingyo tanah matanda sekolahna
Apa pilih yang macam maroki, na macam baca bobo, macam maroki, yang mana re pilih? Ia buta huruf dene pilih. Jadi ai madodo te tu buta huruf Nek Indonesia dena bebas dari buta huruf asanna. Nih kami buta pupuru. Muatin na buta to. Jadi aja lalu nang kaya dia nana aja lalu nang kamelo buta huruf dena ala ko yaro Hasan At-Tajir de itu nolli ko panas kan yoli narupo-rupo mi kadera kan semua baca kan semaruki ya mana makasing yoki na macam baca yoli panas itu baca apa baca bo itu macam maroki apa makarang jadi wedding kan runtu yaro ceritana Saiful Muluk si Babadiatul Jamal. Apa ya Hasan At-Tajir dia pernah runtuh. Jadi nolli 5. Nah sekamana ada gagal runtuh ya. Ayoli, sekaparong kusuk mulai. Kasih sebung suku-suku lawang. Jadi napa 5 suku-suku lawang ala ya. Acan iko si dia lokori tanah India, si bawa Sind. Iko lokor di tanah Cina. Iko lokor kiri tanah Eropa. Nah bagi 5 tuh ya ro. Tahu ro? Lalau ko. Jok kemana? Dia nak tengkarin rewa pai, nasa dia agak runtuh. Nega senang na cerita ada reki boto agak to mega tahu nak cerita dia agak biasa Saiful Muluk, si Babadiatul Jamal. Yang kami sih di detu nama bela Allah. Sebab ia non roya terjadi kau kui Khurasan. Ang kami sih di lori Dimask tanah Sami. Dia non roya mondrian ka, meta maninang ka. Ang kani boleh, sekali meruntuh. Nah saya nak kata ya rungi alhamdulillah kani nasam. Kada figari kadi bona. Saya tong. Kada wadi ni kami cerita. Maka dan rahasia. Iya gagai we. Walli to. Angka to moto runtuh. Yaro to moto runtuh. Maku pale. Angka nasan angko joka kor kampung ni. Nangka tahu subuh-subuh nepi nangka kalari-lari temmadece lipana temmadece wajunna kesularana na kalari-lari anak-anak kalau jadi lelung yaro te kalari-lari apa macam ni nasa kor dega runtu yaro usapa magi nangka anak-anak kalari-lari subuh-subuh ulelung celepang ase lepang mana cinampo nasa dia masih kakak komelo kesita ngalari mo komai nasa dia lepang ko jinampo to bicara nasa dia di telepang lari komai letu niro tolil terima bicara lari-lari sisel lebuang tahu aja ya tahu melo masih sekolah paling ya iya tahu melo masih sekolah itu mah dari lolongan rajinnya ya kau perlu itu lari taruh kok kalau mamu mah tak lepo-lepo dari tulis silung letu mani korong nasa depan kadang magi maka dan ke guru kutu tomatoi ditemui matu mainan kabalo mapakotapana nama Tony jago cerita jago tafsir tu pandai sama raja maka dah nega sana nas cerita nasan mana ke cerita makoi gana neko mak cerita nas biasa ya lupa mandraso pada pacila nas aja dia maka dah paceka lari nome nas dia memutal lah ketinggalan kia nadeko le nas dia di telatau Isesalewe kung kami menglapadan na din yung kalinga. Isesalewe kung kami menglapadan na din yung kalinga. Lari niya ako lo. Nasa natuloy tumulong aja, buang dia lari ko. Apa dia tajak ko tuh. Batay na tawi, kalau batay na lalu gini cing, milo pami, sengit cing. Dia milo ketinggalan. Apa tuh biasa di pegon ro kami nang munri. Bara kung ka komero kung kiro milo munro. Tuciala dah mak depe kung kadecing. Katumi tahu, nak nami dharma. Jadi ngadepe ni hurai mati ma pengaji toli congo mi bawa ya kesin na to soro ngaji maju ro yang nang tahu surat Hasan At-Tajir puang kabar lukum kedaga agana kada angka kasi siaga ni ulaku jokka na dia nawdi bawa kata-kata sapai angka cerita sapa na sa akhir maka da ceritana Saiful Muluk si Babadiatul Jamal angka ka makrupang nasa iya angka sama namir langi pada nama kadangka angka min nasa wapala itu
Wapal agak kita nak kuda. Mau nilo korek kita di tone kan kesarana. Masa ada sarana pun. Masa deno di popau. Deno di malade igorang kong kanana. Kong kamakunray. Ang kata beta. Eke ko ni pale. Jodi tay di. Beto ga anak ko. Pajamani ka beta kalolo. Pajamani ka masih pak makunray birani. Betul na makasimani kasipani ako makasini di may cerita. Makanya yaro deno di cerita kong kamakunray. Ang kanana, ang kata beta, ang kata majasipa, mega panga. Dito nagapanga ko, digaga, pasang pajamana sa. Dito mi kolomin na panga. Di makukuha dia agapanga ko. Natassalay mi na biasa na japu sandala na tawa pa baru na tayo malusan di nasiririn. Natassalay mi. Najalalo nang kau pakor mapakasiri-siri. Mapakasiri-siri lah dia tu sandala mo lo ala ilaha illallah. Mungkin mas sandala api. Jadi agak tahu besarana, iya bela sarana. Areta perongko so pamigong koso tu na peruntu itu cerita. Nah saya wajah itu. Siagong kosona. Nah 10 suku-suku lawan nasa we kasi cede nami nasa ko 10 suku-suku lawan. Tambay ng mga piyero. Tambay ng suku-suku lawan pasidi. Tini baja nasa suku-suku lawan yun na dewa reko. Elena deko ele kani suku-suku lawan ko po ni. Katuli pa tambah na po ni. Nasa ala ni mi pala. Pami mako aja mo ceritangin anak ya. Aja mo cerita kong kamakunray. Aja mo cerita kong kabata-bata. Ayami mo cerita ko Arumi, sulewatan, pegawai, topandrita, orang dewasa, tahu kanja, ini apa mau cerita? Ayah ko katanya tahu kanja aja mau cerita, mau cerita langsung. Hasil itu lebih kon kayak hadir. Malala ni wani si koni royolo, ya ko dicai wani kayak apa sih? Si pandrasan itu tahu? Ya ko boleh mengkiri cerita na saya puluh mulu, insyaallah ni pempi ko di sini semua. Kalau itu gak halangan, sebab aku terima curi tapi kok kalau itu 10-2. Jadi kau makan kipat terus ni, ya ciak tu ya. Hasil itu lebih kau kayak hadir. Insyaallah kalau itu gak halangan, pura pi pun nagilirangan ni memang. Upat terus sekian na dia betul benar tu tali. Apa nak tu mana baca? Jadi kau mau kipat terus na dia benar pura tali ada apa lagi? Mau kibel, naya tamar naka. Hasil itu lebih kau kayak hadir. Upak kolingi pa memang, pura wanjur kasih na wani. Milauka pengali kaca anaro karena tahu mak beri makokoy karena mak beri pengali kaca sehari-hari ni pengali tehele pengali sampat naro perlu tu ya kadera sebab kong kita boleh tak kasi masalah dan nyawa dia kan tudang terpas amputu na bana tudang main kerja mapakwa jadi kemelo muki baja ni kemelo meli kadera tarik lihat kadera mapasana koro ya kemelo ki melitasi pasata makin mata tu ya ya pay mondri ya dari ya yolo melo ki melitasi pasata dari ka konsiki pa tau na yeli si pasa na kaya janedi pada makilori makasi ko to si timbang pega bang sana yeli Mario Toni tu pa baluk kadera na setarale kadera ye de tonane kalau yeli yolo 10 ki pasang 20 ki berangka na tudah-tudah kasi to koleta rencana aku ya ro macina na pamulay baja mali imondri pinali na yeli jaro megairo ya maro yolo na tudangnya to koleta yani kong kato boleh ni meliang yalena ya makanja mo to di mata tudang ya komelo ni paja imate tala ni mai kira-kira sekitar 10 si pasang melo liaki ya mata tadai na makanja na makasing-kasing aja jikong kamelo mesengi baja nak kadere to koleta di to pa makoloki reken-reken ini sekitar 10 sebu yari ketakutan-kutanan yang kurang mata terdai aja mana masuk ladai 50 sebu aja akong kayawana payaro yawana salam mata terdamui insyaallah baja ni usahakan barang makur 10 pasang jadi ni kami lo tadi masih jadi taki panitia asin itu lebih kon kayak hadir si koni yolo bicara koni we upa ngerangki pemang yaro bangun atta yolo kota ini pada mabere rata-rata 5 sebu di yamana ng kayak hadir insyaallah jaji ro jaji kacana jaji to helena jaji to palpona ko rata-rata 5 sebu jaji taruh ning ke 10 sebu ke 7 sebu ke 5 sebu ke 2 sebu ke 1 sebu mi rata-rata na 5 sebu insyaallah di kira-kira jaji ro
Asin itu lebih kon kay hadir makkoni riolo awala si peringaran wandi memori nama seki pengalatala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.